Menteri ke Sarkar Jala pada kimi ikatanat kamri dokha ubah AL Hack hadin belade be kejengnya kendo bar ka kenhun jong ka khasi giant ya fish wholesaler and retailer association haka khat sau tarik ujelio halor ka jingmi hukum na ka commissioner food and safety balamana ban khang shipor ka dokha bawan na shabar naman ka jingjur ka khlia dawai haba kren chiklat pathai khubor na kalyang menteri ulaya thu bahadian ka jingya kendo berkatai ka association kabala ajing mut bantes be yaki dokha haki jaka balawan ra lania bala onlut kum haki jaka station shushu na kalyang menteri ula ong bana kalyang ka sarkar kan sa thawi ka committee ka fact finding committee panpet benya ka jingwan ra dokha na shabar ka jalla kum na Andhra Pradesh par West Bengal penting benar bagi khasi jantia Fish Farmers Wholesaler and Retailer Association. Ilawan ni dari Presiden Balai Enam di Pak Mechat di dalam EMDC in charge of fishery juga PHETC. Dan di Vice President baru Balai Dolang. Tiga warak rutan di report ke bawah nadu Andhra Pradesh bagaimana kanu menuru ke formulin ba kreat awal yang kanu benuruki di borlek ba onlut angti apa clear yodo. Tinggal kamu kungsan ya kedai kedai bensim ya kanu test kat kum kejing ba kan mana ke meeting ba di bendai bendai baik hapo ka jaka ka warra ya ki mar mut kam ta bi dokha na kanu ka jaka rom dei tang na Andhra da kedai na po Assam ne kedai na po Bengal ne di kanu ka jaka ru kedai bandon goi ke station kat kum station ke ba ai maki test ya kini ki dokha na kalian jong ke fishery department bagalat benno constitute ya ka fact finding committee belap ya ka jinsya bat baya ka de ko adal ba ong man ban dia ben kham live no kham ploy da ka banta banyu i baki wei ru ka livelihood ya ka baki ki nong ba kamai ne ka ni kamru kimri bendu ja impat depend dang no ru ni dang le hi la ka jong ka fact finding committee kene hi fact finding committee ya kan mengiru dia kata semua orang kata dia semua kepada kau pada benda nak dah yang bahajong pai bah dia benda tam mengiru dia benomba inap dapat khat bah syaban simi kan kan decision jungi sulong selesai nong begalong blanket kuntang dan gijaka giba demi dah hak dengan jaka berpeluang competition kita don la kejong choice jongki the farmers ya kata lagi nyemla pada interfere ke choice gi farmers life stem south stem masyo ya kebukan jiki bejongan dan produce dokha tagomba life 1% mentah yang ada dia produce 2.4% plus kalau khatang hapo ka local product brio juri kamdam ya ki brio cheno ngdong badon ge jaka ka bae ban sedang no ya kan ya kam bala bandwara ya livelihood ya ka kamai kaji aga jaka ka